ste znali da ono što najčešće bacamo kada jedemo trešnje zapravo krije neverovatne benefite za naše zdravlje? Pričamo o čaju od peteljki trešnje, potpuno prirodnom proizvodu koji se neverovatno lako pravi, a pokreće naš organizam na najbolji način ako ga uključite u svakodnevnu rutinu. Ostanite sa mnom do kraja ovog videa jer vam danas otkrivam čak dva fantastična načina za pripremu ovog napitka. Prije nego što pređem na samu pripremu, moram da napomenem jednu važnu stvar. Iako je reč o potpuno prirodnim biljkama, pre uvođenja bilo kog novog čaja u vašu svakodnevnu rutinu, obavezno se posavjetujte sa svojim lekarom, naročito ako već pijete neku terapiju ili imate hronične zdravstvene tegobe. Sigurnost je uvek na prvom mestu. Sada možemo da krenemo. Stavila sam vodu na šporet da proključa. U prvi bokal dodajem jednu supenu kašiku peteljki trešnje, a odmah zatim istu količinu, jednu supenu kašiku peteljki dodajem i u drugi bokal. Sada pravim razliku u ukusima i benefitima. U prvi bokal dodajem jednu kafenu kašiku sušenog hibiskusa, a u drugi bokal dodajem jednu kafenu kašiku kamilice. Voda je u međuvremenu proključala, pa sada pažljivo prelivam prvo bokal sa kamilicom. Za svaki bokal koristim po 500 ml vode. Primetit ćete kako voda odmah poprima ovu nežnu, svetlo-žutu, zlatnu nijansu. Kamilica je tu da dopuni snažno dejstvo peteljki. Ovaj žuti napitak bit će vaš idealan saveznik za večernje opuštanje i lakši san. A sada prelivam i drugi bokal, naš osvežavajući hibiskus. Dok ga prelivam, prostorijom se odmah širi jedna prijatna, kiselkasta voćna nota koja prosto mami da je probate. Hibiskus se savršeno stapa sa peteljkama trešnje, dajući im bogat ukus i stvarajući pravu vitaminsku bombu. Veoma važan korak nakon prelivanja jeste da oba bokala odmah poklopite. Na taj način ćete sprečiti da ispare eterična ulja i oni najkvalitetniji korisni sastojci iz biljaka. Čajeve ostavljamo da ostoje tako poklopljeni između 5 i 10 minuta uz povremeno mešanje, jer mešanjem pomažemo da biljke ravnomerno otpuste sve svoje hranljive materije u vodi. Nakon 10 minuta vreme je za ceđenje. Prvo ću procediti ovaj predivni žuti čaj sa kamilicom. Ova kombinacija je prava blagodet za organizam. Peteljke trešnje su poznate kao jedan od najboljih prirodnih diuretika koji pomaže u izbacivanju viška vode i čišćenju mokraćnih puteva. Kada tome dodate kamilicu, dobijete napitak koji neverovatno opušta telo, smanjuje stres, smiruje stomak i pomaže da lakše zaspite. A sada cedim i ovaj drugi, prelepi crveni čaj sa hibiskusom. Hibiskus daje predivnu, osvežavajuću voćnu notu koja savršeno maskira neutralan ukus peteljki. Pored toga što čisti organizam i podstiče metabolizam zahvaljujući peteljkama, hibiskus je prepun antioksidanata i vitamina C, pa odlično podiže imunitet i energiju. Kada se čajevi malo prohlade, po želji možete dodati kašičicu meda i malo sveže isceđenog soka od limuna. To će dodatno obogatiti ukus i doneti još više vitamina. Pišite mi u komentarima koja vam se kombinacija više sviđa. Umirujuća žuta kamilica ili osvežavajući crveni hibiskus. Ako vam se dopao ovaj video, kliknite na like. Prijavite se na kanal za još zdravih recepata i saveta. A mi se vidimo u sljedećem videu. Pozdrav!